Tak cepet nih. Iya, dingin. Oh, beneran Pak Kumto? Bida bete, bain na mama bane na panam ambo sola siluna. Bida bete, bain na pong gisel sa alonda umpatu papa melona. Bain na pong gisel sa buah alonda umpatu papa melona. Tipo yo misao. Entonces hay un cerro que se trae entonces cada familia se distribuye entonces un cerdo se compra Nih, ngamu mau coba guys. hay también una familia Mira que yo siempre mujer. Lar kan yang ke sini. Ya, pengalaman to padon itu dalam kerja senada anak lumayan. Bida bete, bain na nenek melona sa buah alonda umpatu papa melona. Bain na nenek melona lo sa buah alonda umpatu papa melona. Alas tuh kan. Alas sudah loh tuh. Bida bete, bain na papa pepi pangalion umpatu ambok soladina. Bain na papa pepi pangalion umpatu ambok soladina. Bida bete, bain na pepi sola siluna de pangalion umpatu papa kirana. Bain na pepi sola siluna pangalion umpatu kirana batu Michael. Bida bete, bain na ne Yansi to antolong umpatu ola adina. Bain na ne Yanti to antolong umpatu ambok sola adina. Bida bete, bain na papa Leli baatan padang umpatu papa kirana. Bain na papa Leli baatan padang umpatu papa kirana. Nanti beri belakan nih. Nanti om. Gitu ya. Bida bete, bain na ne Tantan Tambunan umpatu Mama Intan. Bain na ne Tantan Tambunan umpatu Mama Intan.
tanay, may pangalaga ka naman ko eh. Ini kayak Amerika. Minawite, baik na keluarga Papa Kinex Sangala, umpatu ulan sola anak-anak. Baik na keluarga Papa Kinex Sangala, umpatu ulan sola anak-anak. Minawite, baik na Karsin bersaudara Sanggata, umpatu ulan sola anak-anak. Baik na Karsin bersaudara Sanggata, umpatu ulan sola anak-anak. Yaitu patun na berdua ya tu atas Pak Karan yang tu siapa Pak na melon. Jadi pada betul kita letutun mesiman lako kita minto soalna sangga tolimbong ilan tetaram pak masangga di borante kalua ma palidan rokoi sungan makarainta angga mairi makalima tata tasing kumpone bone lantu luwak pamalu di pasiren andung sia-sia makalimana lako salura masalubuku inde tanah perenten bulan di pandari bolong tanah pepalayan di tintin di barata rampotong gontong main duntutun mak pote di bolong gontong kon ni alo legona inde tanah lambi sumpu suka na onni sungi kulla asumulena teraw tanah detekan na bunuh na solong kapapilena inde mandak panariakan don barung-barung muda kebintim panaran dekairan lantang taula abik marasan mentari masorongan awi mak tanjami to berrambut alang Turan de palak taduan sakti di pamatan akan dipasikan di burana parang dong itu mak kabunan no malik ite raja kada turu ila bukan pondok tonasaran de kamak misaran lantai lulit dari budaya sanda kasal leka sepulungan kanan indok deka katu kasakit di sorong pindan mola kebatang di kaleta masola nasang dibayanan kandian galang mola kotondok kebatang tak angga bayuri di kuala tapepep poli maampu la tapotan mbak kemelayo anna masak kiara kamaru dindin penanta sola batang di kaleta anna masak kemalua amadarind di tikulau apa kukuha tabe lalang mampak sangalo eran ide to di popasang bongam buruk siman lain dari pak samatan kepelalan ide to di pompuran pak ulelian long kambio santung sangarara talong gobe ki bulan pak gantian makareng kita pak kukuha tanggalan potiram bandu kadua ambil tanggalan bolipang parayang di tolong mana sana katongkonan karasi solatu binan latani kumpawar sanapur katongkonan ta lantai makan loto demo iya mato katongkonan kemarin tinanda sianay tantan lamay tambun rampotonggon mempatumalik lako mama intan lompatar upamana sa katongkonan at malantang nomor 20 sa lokon nomor 20 talo katongkonan kemarin tinanda pa sianay tantan lamay tambunan rampotonggon mempatumalik lako mama Gabriel lompataro katongkonan at malantang nomor 40 karosel nomor 20 bisa katongkonan kamarintinan masih memakban deh batu senep pasang tua rampotonggon mempatumalik lako ambok soladina lompataro katongkonan at malantang nomor 20 apa sel nomor 27 katongkonan kamarintinan masih bapak Aleli lamai baatan padang rampotonggon mempatumalik lako bapak Kirana lompatar upamana sa katongkonan at malantang nomor 20 karwasel ko nomor 35 katongkonan kamarintinan na siya na naitsi antolong rampotonggon mempatumali ilako ambok sola adinda lompatar katongkonan at malantang nomor 20 na karwasel ko nomor 27 katongkonan kamarintinan na siya bepi sola siluna inde pangalyon rampotonggon mempatumali ilako bapak Kirana lompatar katongkonan at malantang nomor 20 karwasel ko nomor 35 katongkonan kamarintinan na siya Bapak Pepi inde Panglion rampotongkon mempatumali lako anak almarhum Yohanes Boge
Lompataro umpama sa katongkonan na tamalantang nomor 20 na base ko nomor 27. Katongkonan kamarintinan na anak sa nailupa baadu mama remen londa tadongkon ulang na makamban tutun may dua. Lompataro umpama sa katongkonan na tamalantang nomor 6 sa nomor karua lantang nomor 6 pulonan na ba sa nomor 6 pulonan itu. Katongkonan kamarintinan na Papa Gisel sang buah londa rampotongkon main patumali lako Papa Melona katongkonan kamarintinan dan nenek Melona sang buah londa rampotongkon main patumali lako Papa Melona katongkonan kamarintinan siapa Papa Seli sang buah londa rampotongkon main patumali lako Melona katongkonan kamarintinan sana jual buah talurolo rampotongkon main patumali lako Papa Melona katongkonan kamarintinan rantai solaset angin nagin rampotongkon main patumali ila Bapak Melona katongkonan kamarintinan Bapak Tristan Paku rampotongkon main patumali ila Bapak Melona katongkonan kamarintinan Generosi Solasilun Paku rampotongkon main patumali ila Bapak Melona mintu na to lompataro katongkonan na malantang nomor 56 sela ko nomor 6 pulonan talu katongkonan kamarintinan anak siana esenga baribatu rampotongkon main patumali lako ambo soladinna lopataro katongkonan na tamalantang nomor 20 na aba sa lako nomor 27 katongkonan kamarintinan sa Bapak Amaya jong may paropo rampotongkon main patumali lako ambo solasilun lopataro katongkonan na tamalantang nomor 20 na aba sa lako nomor 27 katongkonan kamarintinan na bati almarhum senesesa sang buah londa rampotongkon main patumali ila ko nenek Melona lompataro katongkonan at malantang nomor 56 sa ila ko nomor 6 pulonan talu katongkonan kamarintinan siapa Pak Tenri Jomay Nabire Papua katongkonan kamarintinan siapa Pak Evan Lamay Tambunan katongkonan kamarintinan si Nek Juna Lamay Tambunan katongkonan kamarintinan si Mama Yalma Inde Angin-Angin katongkonan kamarintinan Bati si Nek Kumpi Lamay Tambunan katongkonan kamarintinan si Pak Anno Lamay Tambunan katongkonan kamarintinan si Pong Peri Lamay Tambunan katongkonan kamarintinan si Pak Noldi Lamay Tambunan katongkonan kamarintinan si Peri Jomay Nabire Papua katongkonan kamarintinan siya Amir Ringan Lamay Tambunan katongkonan kamarintinan siya Sapat Lamay Randan Batu katongkonan kamarintinan siya Noldi Jomay Nabire Papua katongkonan kamarintinan siya Mama Aceh Lamay Tambunan katongkonan kamarintinan siya Kiat Jomay Jakarta katongkonan kamarintinan siya Maalpin Lamay Tambunan katongkonan kamarintinan siya Mama Kuni Lamay Tambunan mintu na to rampotongkon main patumali ila ko Hitam lompataro katongkonan na tamalantang nomor 20 sa ila ko nomor 23 katongkonan kamarintinan na keluarga siya Bapak Kenex Lamay Sangala rampotongkon main patumali sola lago ulan sola anak-anak lompataro katongkonan na tamalantang nomor 20 karua sa ila ko nomor 35 katongkonan kamarintinan Karsing bersaudara Jomay Samata rampotongkon main patumali lago ulan so anak na lompataro duka katongkonan at malantang nomor 20 karua sa lago nomor 35 kumator makariman katongkonan taon ni summa bakatan na baatang kamadan dinanta naku akadan na ma'araputal lang pa tuliran makapunan nao karampuan tatongkon o pulutu asumbrut tondon to batangta laman kiti mang mabulo sang lang pakiran de maawat ang kileson kibas sa reduka atang ilang irgilisun na patara to pawanganan dua matalo sang abuwa batna tontong lampas batupakan nila kebatangan di kalenta masolana samun nila lampas saran de kaya nila tondon to batang taang gabayri anggan nakang malongan na batu batang tarampo si bakatan na batang ide to merabutal lang tutun si para adaina inde tobonong benana apala sulekan mangkalioto olah dibalikkan makong kabarambong lembil lebeluak katang palambiran na to maarabutal lang law sila pantasi katang maupuran na to makapunan nao kiko makamban ni sisa suka na katong konan tadi ang balaran ng parapan dari bolong manimbay man to batang
ke gua tang labiban modikan malloy batang solato mak malloyna belan nasusi moya sangga kalambunan nallo tema pasuran na bisara kabutuang kula makan bantama dilambi na manimba tang dikaratuinna tang dilambi tang ditungganan tang dikaratuin tang dianggai ondo mabira kadao may tetongkonan kada inde pandong paulele inde kami to di bawah sambungan bunuh di bawah bulan paulele ya gua makamban di mani batikku tiba embeng ngak tamatira ruguna panda di bolong manimba imani bisa lana saburan dan dibunuh kuhiling kok apa misalkan to pande tamate sangka anak kabotuang kula tang langan di mani silau eran panganan nenek tang indek ya mani siono tang kepelalan bisa raton doloh di bota ulungan analom bembe bekona sangka analos saringan di makai di napanan da bisara nalatong buran dolo laborante kalu analat tumpeng kalau raka mau tandung kalau naran natang laman tak mau dingkang yang kuboga kolong lalu kalau tegol ina panang natang labitin pagkuburin di sungai lalu miau patau tahu tang labitung karena apa ira katang ngobo dingkang tobainan nabating tang sundun pak langan lolong nate mai solon nabario ondong pila di bupa sambungan bulu di bupa buran paulelian bulan natang gulam di paten bondio to sangka atau di bone tang kudete pakanan di parompong nabi sarato di kota hubungan mangura-ura patena di kumang bola pantap para baku mana dirato isingku mana tali-tali bandung mana sombong pelara apa toke ko tiro-tiro mati itu kaku para apa mata kabore kamu pantara anak ragai panglolo nalalo bisarato maluangan batu batang mito masindung karangan pasti ruang ini aku bang kalau pasti barbunan gula temen mintuk tang gula pina nenek lo pasti tuh malangan demi anggatan bukan tuina tulak tibangan dalam mantang alang irkelisun na batara to pamanan puluh mata lu sama gua ban na daw ma gulung-gulungan daw ma apa di susaron na daw ma salo ko batun na daw ma rendan tarung-tarunan na batara to pamanan apa sih dengan juga ketongkonan ta sumber yang tubuh lang kapendau na habis sensian mata pasar kiri na paraya sakta semua sombongan anak tongkonan talang lantai. Nah, berapa bosku? Tamat dalam tang. Karak buat tongkon. Di gua tapi eta buku langsung pararata tamat taruh tongkonan talang betuinan apa saka pemarapu sisa tontok susi dimakan saburan aja berugi. Selama ala bagian itu untuk saya tongkon, nah pas sakit tidak buang setelah Oke bosku, ganti sekali di dalam kayak alir no, anu dari apa ini? Iya, Ariel Noah. Ambil. Imagine when you're going to the restaurant, there's someone to show you the way, or someone open the door for you or welcome you to the restaurant. Is there a certain age and then you are allowed? As far as I remember, French memories concerning about
merasa cantik baik saluran rasa buku di kok kalam mede parung-parung datu pataruk katongkonana lapa to inan apa sangka to maklabu apa tontong motor makapan branden bulana bandari bolong la tutun no pamanasa kaporo katongkonana lansang siturusan mabenduan kikwa KBRK babangan bulana inde tarampak pasangka di borante kaluar laki kabiasan tung sangararata kita topas ke batang di kaleta lamenta malan sang siturusan mapenduan ya betul sang siturusan sang tianggaran siapung Allah Domitoreri sang siturusan sang tianggaran siapa Rizka Domitoreri sang siturusan sang tianggaran siapa Puni Domitoreri sang siturusan sang tianggaran siapa Yusuf Papan Pak Dominita Bumi Tikala, sang siturusan sang tianggarana, si Bapak Rades, Tanunga, sang siturusan sang tianggarana, si Nenek Mary, Tang Dunan Puntulobo, Tang Danun Puntulobo, sang siturusan sang tianggarana, si Nenek Putri, Tang Danun Puntulobo, sang siturusan sang tianggarana, si Bapak Kinanta, Nami Sangala, sang siturusan sang tianggarana, si Nenek Songga, Tang Danun Puntulobo, sang siturusan sang tianggarana si Nenek Yandri Talang Sura sang siturusan sang tianggarana si Bapak Andes Tangdaru Buntulobo sang siturusan sang tianggarana si Bapak Bintang Tangdaru Buntulobo sang siturusan sang tianggarana si Ramba Tangdaru Buntulobo sang siturusan sang tianggarana si Mama Nadia Tangdaru Buntulobo sang siturusan sang tianggarana si Mama Ayani Jumi Jayapura sang siturusan sang tianggarana si Bapak Gabriel Tangdamu Buntulobo sang siturusan sang tianggarana si Nenek Eno Lempo sang siturusan sang tianggarana si Bapak Gebi Tangdamu Buntulobo sang siturusan sang tianggarana si Nenek Michael Tangdamu Buntulobo sang siturusan sang tianggarana keluarga Nenek Desi Talang Surat sang siturusan sang tianggarana si Bapak Axel Buntulobo sang siturusan sang tianggarana siapa Mak Kamal Toderi sang siturusan sang tianggarana siapa Pak Wilson Toderi sang siturusan sang tianggarana siapa Pak Kiran Tok Buangin sang siturusan sang tianggarana Nenek Sesa Tok Putri sang siturusan sang tianggarana Bagi Leteta Tok Megaruduan sang siturusan sang tianggarana anak siapa ekakan pengelion sang siturusan sang tianggarana siapa Pak Atiku Domitikala sang siturusan sang tianggarana siapa Pak Isa Domitikala sang siturusan sang tianggarana siapa Pak Lia Domitikala sang siturusan sang tianggarana si Nenek Davi Jumi Makassar sang siturusan sang tianggarana siapa Pak Usi Buntulobo Tangdanu sang siturusan sang tianggarana siapa Pak Usi Buntulobo Tangdanu sang siturusan sang tianggarana si Nenek Kiran Nami Sadam sang siturusan sang tianggarana si Nenek Rizka Toderi Buntulobo Toderi Buntulobo sang siturusan sang tianggarana si Nenek Wanti Toderi Buntulobo sang siturusan sang tianggarana si Bapak Melani Tome Tondon sang siturusan sang tianggarana si Bapak Aldi Tangdanu sang siturusan sang tianggarana si Nenek Gian Tangdanu sang siturusan sang tianggarana si Lempe Tarongkon sang siturusan sang tianggarana si Bapak Evan Toderi Buntulobo sang siturusan sang tianggarana si Nenek Osen Geetengan sang siturusan sang tianggarana Bapak Agisen Geetengan yang bertutur saluran serbu bulan metamas dan sang siturusan mak dan bulan Sirlianti Malaysia hajar oke Malaysia Dia tuh semester itu kami sholat kan. Masyarakat kenanya Nina kampung nasa di mana? iya tak share karena lihat yang bentuk pesola kita makrolon tak mau gambaran kurang gila Vale, mandate.
Gimana Pak, masih semangat Ki Pak? Tidak panas dirasa? Semangat ini, sudah capek ini. Sudah capek ya? Iya. Susidu kata to sang siturusan sang tiap Tanggal karena 5 guys. si adane kia Dari tanggal 5? damai senene tiku damai kia tikala lamenta maduka lantai sang siturusan Rombongan yang kedua ini. Ini rombongan yang kedua pemirsa. Sudah mulai persiapan ini. Alami tangan. Kalau itu karcisna. Iya, seru saya tidak oleh
kalulunan. Unamboran tinaranna usea kumba adiro torotona. Nambora reke toringino sea reke talebong. Anna rara atana basa teda omen dadianta. Anna ambe tanah basa besok buan liu kamoro. Kaatu angin bibudukuna ronta panang penana male di potangi tangi men boko lalapan hara. Male titik kalen tegin hati baen pesoyan anak tumeng karok gomatan budiong kabo tuan pula analangan sang laweran kendege sang tangke belalan. Male na sau tanga ilawan na uno lapang alatam mantoilan kakayuan na kaluku sang alombo kololo induku sang randanan nendo na totoro bena dabong masoran palapanan na totona borongan na sembang na boka sa male na sau tanga hilalana ulang tinggi pasal alam kantamuan na madu-madu. Pasa bungin pumpo balat takarangan langan noi sang laweran endege sang tam kepelalan male titik kalen tegen natibaen pesoyananna sama male na saun tanga ilalanna terong batu maapa sila galalanan male titumbu-tumbinna tibailan banderana usaile banuanna unti roba tongkonanna napoma liu benanna ang alaman sang alau erat kendege sang matang kepelalan umpulang panan sukaran naludu umpo tete sang kakabas salinan mare kiteng kalenteng nati baen pesoyananna sau tondok todolona sunganna tonenena nanay toro maapangan undi sumuma alea-alea sango koram monenena sangi sungan todolona ungkampai eran dilangi untayan enda to batara lana olah laman langi nate delangan batara Indo kosari rana olah miam kila anapolalan anak buang nakampai pada tu pasali rampak buang Yesus tung kasangan
laun toe to lamban nilang antang mana lagi laun bikin to norong irek ke lisun abatara laun no ko sola buang teda oto tumampata sampa abating kumotondo pangmotonan marioku kusampaan nama sake kusapan nama dari ting mintu te mali hudam mi angga paraya kaboro lana peli supala apua mamatua lana rande pala ateda oto tumang pada laum bungka babara langi laung kilang pentiroan nadeata laum pura komi wai sang pindan laum pura komi sake sang gori-gori lalangan na sang alau eram endege sang matang kepelalan laku lambi manu ambi laku tandenge tongkon ambi te inde to saya tongkon tutun maabo te di bolong gumaluntu lante tondok kumanas sakalan pangleon di gombongan ni kede di para pai anak abang alolo sangka abang morsoran dok ilang itu riang maseling sirente karugu bulan na tongkonan layu lolo sukan tau rena sungan pak galanduan tiumba ilamay pada madipo isong kalu anak kesu palipo kay sinna tondo ko di beloara hey to ilan pada matuo balo oto tanatum bokulau pada mangga natanan mi kato nambas to nene emah mangan nasangka sia soge tung kasangan nah nai tunan nang apem balabaran to di poda tumuane siapa linggi pak gantianana to nindo kara kayu nangga atau nambe pesang malele bani ton nadi indo obasena nene ton nadi ambe panda todolo ibu tahu bunga diumba badang di babangan naba ngalili desa babana ada 20 ekor lebih. Si pangalola bantar bulan nenek emang mana sangka lolo sukan daurena todolo mang lentenan banikuan tium ba padang tua balo to tanatum bokulau to daya padang adipo isong kalu ana sukaran nalu to allo angina tonna tibailan sangka apas salinan tokul la pirang bara tonna ditandung andi sangka ditallu kalona daya padang ditallu tanpa padangan po padon dan daya nan ada tumuane to dipo pande paliuna bala akan ra to dipo tak adung kaisananna tananan dama si pangalola bang turi yang anak nenek emang mana sanggal lolo sukan daurena todolo mang lentenan panikuan to dibagi paneran daun to ditage-tageran mi kayu tama di peloloki to daya pada menalili sangka tallu kalau orkulla pirampara lili nah daya pada memangkan atau dingi bulan itu nenek emang mana sangka to tindo kesesang namang santon langkaran raadakan nama labu to dilandolalan itu alloa ngina daya pada mati lindo tahu tonna talan pada mati rurah ton nama labu siton naparea tonna dilandolalan itu pakole komba sukarana lugu suruara atu kasangan tongkon duga pantari sanna solar rupa makara ingina pantarana kana tadung kaisanan pangaluluan na tungkunan lai gutun turroy tangkina lamba ton
ni sungai kura pakana dai-dai. To daya padang di pulu gaya mana padang di lepungan bulan di buka robo tangkarawana tanah matarik Allah. Ada masih kambing susu kuna arra. Nanai kato nambase. Daya ulun na salu kalua. Padangan amen dilalalong. To maluang sambu batu batang na untara anak kalim buang abuba umpan undu panang butang mati. Tontong lolong lande pungan bulan untara anak matarik kallo. Di bendio tontong pono di pembore lempan langan. Anna masak kiarata marudin penanda. Undong pi toti umba diong mai padang tua balok apa tepon tondo ko 52 karo piinan nalili misa abana. To diong padang na neemalo tondo ko na pagasongan. Kodi yung padang na naibindan to di puda tumuada to aluangin ato unten me sau angin tonti tinti kudarinding angge duri naongan ni endekan nasareong ni goa natong moloy rokko ton na buutu kakian ton na tiumbara apakan padang ton na nelaw sang abang dedo ton na tiede sang pangku karabau tongkon duga pantari sama sola duga makaraka karo bulan na barren Allah lolo sukan daurena lindo na bulan tiru ba ilamay padang dibas setang mana lilina padang ditalulem bangan undong pinakato tiumba daw may padang dibas siadina lilina padang ditalulem bangan oh daw padang tuo balo daw tanga tumbo kulau na bendan nitong konang layu na lepungan bulan panu atuan tungkasan na sarimbano paagantianan na tongkonan na tandilino sungan na buen manik na naik ede pabane rumampan kapa ampun di kesu tompo kinaloy lalang lempa bulaan torro paria ilang te padang di kesu tundis para tarang ilang tondo ko di beloana makalimana toti umba adio may padang di Bopale sunna umbuk Sulawesi Selatan todio padang manapat talamera maday nang sumbay yarigoa padang matalo oyaton lokoni kalebu uba tulak parang padang nanay tumekken doki dere maalondong na Indonesia to aluangina nanay tu nananga saungan na Nusantara ton na di rambu balili padang di goa ton na di entan matambuku padang di tallo ton na bendang to di poda tumuane malua basi tungkasangan na karaenge bonto matawang apa gantianan na ayam jantan dari timur Sultan Ahsanuddin tungkasangan na ondong piragato tiumba dia may pali sunna umbuk Nusantara di pemaririn Natal Indonesia diumba padang di Jakarta dolo ke bulan tasaka jomai tondo ke Betawi maka limana angga taruh bulan nalepungan bulan lolo sukan daurena tanah matarik kallo kuntur roy padang tambu bulan tasak umpari batang nane tang karawan to dio padang nasilas papare tondo kona Martin Indei daenan na Frans Kasiebo toma abulo sang lampau pasang kutuban nih padang di Papua Allah gina toma awo tanggel suang umpasang boki ampuran padang di Irian diumba dia mai lilina cendrawasi kumua sombungan na katongkonan tatapaterado kenapan dari bolong kikua tapi eta tongkong merokok tahun di song parayamu lata langan di si pakatana ba ateng inda toma arabutan lang si para adaina inda to makapunan naw ang katubon naw benarna lagu mombong pasang keederan umpama tuwing dugsungan sa lagu batang di kaleta surunasa kikolo pa ang pirikan sidik siman palempes na dia kampi lana ngay nagkatinda na sunin ni kampi ikarima kalau si pun resim na pon no katongkon nanta kami bolu si tamu bintang dulu ya kondok bisa kirim star dulu kilo palipana
Tawang pati syarikat Milambi te guys Nah malas sumute host Bisa ka dulu kirim star sedikit. Yang penting ada sedekah saya. Bahwa ketika nafas hidup meninggalkan raganya, sebagai tanda akhir dari perjalanan dan perjuangan hidupnya di dunia ini, untuk kembali ke haribaan sang pemilik dan sang pemberi kehidupan, Tuhan yang Maha Kuasa. Seketika duka cita yang sangat dalam menyelimuti segenap rumpun keluarga, sanak saudara dan handai taulan. Namun ada sukacita iman di lubuk hati yang paling dalam segenap rumpun keluarga yang berduka cita. Menyambut ketulusan hati Bapak Ibu saudara-saudari segenap hadirin di pelataran duka cita ini. Hadir berbagi duka sebagai tanda pernyataan turut berbelasungkawa dalam prosesi ritual pemakaman nenek terkasih bersama dengan ayahanda tercinta yang telah kembali ke pangkuan Allah Bapa di surga. Teristimewa kepada Bapak Ibu saudara-saudari segenap hadirin, para kekasih Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makassar, dari Luwu, dari Jakarta, dari Kalimantan, dari Papua, bahkan dari berbagai tempat di seluruh penjuru tanah air yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, bahwa kami adalah keluarga nasional. Perbedaan budaya dan perbedaan keyakinan bukanlah sebuah jurang pemisah untuk membina keakraban dan solidaritas di pelataran duka cita ini. Untuk itu izinkan kami menyapa Bapak Ibu. Selamat datang di Toraja.
Selamat datang di Yesus, selamat datang di angin-angin, selamat datang di pelataran duka cita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kami yakin sebelum Bapak Ibu melangkahkan kaki ke pelataran duka cita ini, telah terucap untayan doa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa sesungguhnya yang berasal daripadanya akan tiba saatnya untuk kembali kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak dapat merangkai sebuah kata-kata yang indah untuk memberi makna ketulusan hati Bapak Ibu, saudara-saudari segenap hadirin, untuk memberi makna segala rasa yang telah dihadirkan di pelataran duka cita ini. Namun kami hanya mampu menyuguhkan belahan-belahan pinang dan lembaran-lembaran sirih bersama putihnya kabul, menapaki jejak kaki nenek pendahulu kita, nenek pewaris adat, perintis tatanan sosial di bumi lepongan bulan tanah Matarik Allah. Kami iringi doa tulus dan ikhlas segenap rumpun keluarga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenan menjaga kita di dunia dan di akhirat, dan berkenan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Semoga dengan itu semua kita senantiasa dipersatukan dalam doa, dalam ikatan persaudaraan, solidaritas yang tinggi untuk memberi makna hidup dan kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, Tuhan memberkati. Kurapak alona nae sumbang abulan nae sungi nana ilong ke di kombong tambu lebu di dadian. Ada warisan mati gitu. Ada kuliah ke bibir semua berbulunya. Rindi di basahnya dia.
Din rakapun dito. Woi, ang narari pole toding na kombong pole pang loli. Dire udah. Dia perembungan tuh, bos. Dia perembungan. Dia perembungan tuh. Terakhir deh. Mengkan naik bubun men tulindang di turunan. Nih.
dulu maling-maling ka. Kailan nopi gua malas mau kami gitu. Ya nadi patu tangkian suruh lah sabah. Nako baka murino kada ko. Ya atau si daro na ki sorong lako amaduan ki ambe alam telepongan tondok la umbato doon ite untan atas kita tangkian suruh lah. Ya teh dak ate panitia ki mangke bisa ngite no lindo kami tero karena kili manusia di lantai. Malah sunne de ki mangke bisa ngite tero aja. Yo, tarik ki batu tukti te tangkian suruh tata beragi. Bida tidak te, tidak orang nenek Mary tanganun buntu lobo umpatu pantris. Tidak orang nenek Mary tanganun buntu lobo umpatu pantris. Binatero te, terona ne tiku damai tikala na petuaran. Ito ne, terona ne tiku damai tikala na petuaran lakon ne khusus. Minda baite, mainlah Mama Nadia Tangadanun buntu lobo umpatu pantris. Mainlah Mama Nadia Tangadanun buntu lobo umpatu pantris. Minda baite, mainlah Papa Gabriel Tangadanun buntu lobo umpatu pantris. Mainlah Papa Gabriel Tangadanun buntu lobo umpatu pantris. Minda baite, mainlah Papa Alia Sa'dan umpatu Papa Melona. Mainlah Papa Alia Damai Sa'dan umpatu Papa Melona.
Mida baite. Bain na Papa Wilson. To dari Buntu Lobo Umpatu Pantris. Bain na Papa Wilson. To dari Buntu Lobo Umpatu Pantris. Apa dia? Kasih saya sedikit. Mida baite. Bain na Mama Kamal. To dari Buntu Lobo Umpatu Pantris. Bain na Mama Kamal. To dari Buntu Lobo Umpatu Pantris. Kayak bisa dapat karyong matimangkan na di sangay. Sangkang iba ni. Mida baite. Bain na Papa Bintang Tangdanon Buntu Lobo Umpatu Pantris. Bain na Papa Bintang Tangdanon Buntu Lobo Umpatu Pantris. Oke. Mida baite. Bain na Nenek Putri Tangdanon Buntu Lobo Umpatu Pantris. Bain na Nenek Putri Tangdanon Buntu Lobo Umpatu Pantris. Ya ditoleh pala kalau suluk kita, tempatun kita baik-baik dia temangkan na di sangay maadi matalay. Mati manita, lu menantai teh, lasu. Mida baite. Bain na Nenek Mikel Tangdanon Buntu Lobo Umpatu Pantris. Bain na Nenek Mikel Tangdanon Buntu Lobo Umpatu Pantris. Mida baite. Bain na ne bati ne teta kanuruan na pituaran. Bain na bati ne teta kanuruan na pituaran. Mida baite. Bain na Papa Evan to dari Buntu Lobo Umpatu Pantris. Bain na Papa Evan to dari Buntu Lobo Umpatu Pantris. Mida baite. Bain na Papa Andes Tangdanon Buntu Lobo Umpatu Pantris. Bain na Papa Andes Tangdanon Buntu Lobo Umpatu Pantris. Mida baite. Bain na ne Songga Tangdanon Buntu Lobo Umpatu Pantris. Bain na ne Songga Tangdanon Buntu Lobo Umpatu Pantris. Mida baite. Bain na ne Kiran Sadan Umpatu Pantris. Bain na ne Kiran Damai Sadan Umpatu Pantris. Mida baite. Bain na Nenek Eno Domay Lempo Umpatu Pantris. Bain na Nenek Eno Lempo Umpatu Pantris. Mana? Itu ya. Itu yang depannya.
malas sulung tibailan nih. Mari karakelong nasading lang tila. Kita lihat bos di sana masih berdiri. Bida baje. Bain na papa kinanta. Lamay sangala upatu pantris. Bain na papa kinanta sangala upatu pantris. Pasti enak sekali dia pilih. Bida baje. Bain na ne Yandri talang surah upatu pantris. Bain na ne Yandri talang surah upatu pantris. Dia suara anak kecil. Dia ada gigi. Bida baje. Bain na papa Gebi tangadanun buntulobo upatu pantris. Bain na papa Gebi tangadanun buntulobo upatu pantris. Mina baje. Bain na nene Kalis Rano umpatu nene Nita. Bain na nene Kalis Rano umpatu nene Nita. Direkam ini. Direkam ini. Mana nenek? Itu nenek. Iya nenek. Takaran itu. Oh nenek pakai topi tuh, pakai topi. Mina baje. Bain na ne Sesa to butui umpatu papa Peni sola silona. Bain na ne Sesa to butui umpatu papa Peni sola silona. Bida baje. Bain na nene Osen getengan umpatu papa Osen. Bain na nene Osen gabay getengan umpatu papa Osen. Bida baje. Bain na ne Wanti to deri buntulobo umpatu pantris. Bain na ne Wanti to deri buntulobo umpatu pantris. Bagus nih. Ada yang bagus. Gayanya sama. Gaya. Bida baje. Bain na Mama Yani Jayapura upatu pantris. Bain na Mama Yani Jayapura upatu pantris. Bida baje. Bain na Papa Isa damay tikala umpatu ambos adina. Bain na Papa Isa tikala umpatu sola adina. Bida baje. Bain na Papa Tiku damay tikala umpatu ambos sola adina. Bain na Papa Tiku damay tikala umpatu ambos sola adina. Bida baje. Bain na Rambat
Tawadanun Buntulobo Umpatu Pantris. Paina Ramba Tawadanun Buntulobo Umpatu Pantris. Yan apa dia? Ini apa dia tu? Itu oh. Oh, set. Karena kan ada O-nya. Bida baje. Paina Nenek Rizka to dari Buntulobo Umpatu Akka Sola Silona. Paina Nenek Rizka to dari Buntulobo Umpatu Akka Sola Silona. Ih, mesti bawa babinya Osen. Bida baje. Paina Papa Lia damai tikala Umpatu Nenek Nita. Paina Papa Lia damai tikala Umpatu Nenek Nita. Minda baje. Paina anak nekakan pangalion na petuaran. Paina anak nekakan pangalion na petuaran. Ada tadi. Kalau malam nih. Oh, sana enggak? Iya. Harus di malam. Kuliah tadi. Kuliah sekarang. Ya, jadi ya tempatun berdua lah si pakaraki siapa? Apa tadi itu malam itu? Bayu. Apa tadi yang malam baru apa itu? Babi. Kita tutun besi malago kita mindo solonasang. Harusnya ini yang ditanya. Ini. Angga tolimbong lande tarampak masangka di borante kalua. Makalima tato tasik kumbone-bone Siapa kan namanya ini ya? buangan di Pasirenden Tandung sia-sia. Siapa namanya ini? Makalima nalako saluar salubugo tumanda panariatan ninde barung Siapa namamu? Marasan non dari masurong noy matan joma itu mak rabutalang di bayanan malik laku batang di galata solonasang di kode nopak nampo masak kira kamarudin din genanta somatu batang di Iya, Bu. galata. Iya nanti sebentar. Abagi kuat tabe lalang abagan salau eran inde to dipupa sambungan buruk. Ayo siapa namanya ini? Longkap Bilang yo dulu sampai namanya. sekarang kalau go di bulan pak gantian makarainta. Paku kuat tanglar boti ramban ya dua ami termanasa katongkonanta si sulatu ina dua tani umpatar upamanasa katongkonanta. Kaya mo to katongkonan pamarintinan na. Siya na utiku. Rumay kia tikala. Berapa umurmu? Berapa umurmu? Berapa umur dia? Lompat taruh di katongkonan talangan alang letter E, alang letter F, alang letter G. Oh 3 tahun. Sudah sekolah. Talong pulo nanan sila ko namoro, talong pulo karua. Sa situ katongkonan kaparintinan na. Kalau ini sudah sekolah Siya kayak ini ini. supakan. Kelas berapa, Mi? Nita, rumitikala. Di TKB. Pulang naroon Oh, ah? TKB. Oh, baru TK? Alang letter E, alang letter Baru F, TK ternyata. alang letter G. Kalau yang ini yang dari tadi tidur ini kelas berapa ini yang dari tadi tidur ini? Kelas berapa deh? Katongkonan kaperintinan na siya pongallo to oderi katongkonan kaperintinan na siya ne Rizka to oderi katongkonan kaperintinan na siya ne Purni to oderi katongkonan kaperintinan na siya Bapak Arades Tandanun katongkonan kaperintinan na siya ne Mary Tangdanun Buntulobo katongkonan kaperintinan na siya ne Putri Tangdanun Buntulobo katongkonan kaperintinan na siya Bapak Kinanta dan Mesangala katongkonan kaperintinan na siya ne Songga Tangdanun Buntulobo katongkonan kaperintinan na siya ne Yandri Talang Sura katongkonan kaperintinan na siya Bapak Andes Tangdanun Buntulobo katongkonan kaperintinan na siya Bapak Bintang Tangdanun Buntulobo katongkonan kaperintinan na siya Ramba Tangdanun Buntulobo katongkonan kaperintinan na siya Mama Nadia Tangdanun Buntulobo katongkonan kaperintinan na siya Mama Yani Jome Jayapura katongkonan kaperintinan na siya Bapak Gabriel Tangdanun Buntulobo katongkonan kaperintinan na
sa Nenek Eno Lumilempo, katong konang kaperintinana si Pak Gibi tang Danong Buntulobo. Katong konang kaperintinana si Nek Michael tang Danong Buntulobo. Katong konang kaperintinana keluarga Nek Desi Talang Sura. Katong konang kaperintinana si Papa Axel Buntulobo. Katong konang kaperintinana si Mama Kamal Tok Deri. Katong konang kaperintinana si Papa Wilson Tok Deri. Katong konang kaperintinana si Papa Akiran Tok Bongin. Mintu na to rapotong ko may patul malila ko pantris lampatarong di katong konang talangan alang letter E, alang letter F, alang letter G, lantang nomor 82 sila ko nomor 85. Katong konang kamarintinan na siya ni Sesa Tok Butui. Rapotong ko may malila ko Papa Denny Sora Siluna. Katong konang kamarintinan na siya ni Sesa Tok Butui. Rampotong ko may malila ko Papa Abeni Sora Siluna. Lampataraw ki katong konang talangan alang letter E, alang letter F, alang letter G, lantang nomor 82 sila ko nomor 85. Katong konang kamarintinan na bati siya ni Iteta Kanuruan ulang na ramakampan tutun metua. Lampataraw ki katong konang talangan alang letter E, alang letter F, alang letter G, lantang nomor 6 sila ko nomor 2, lantang nomor 60 na pa sila ko nomor 67. Katong konang kamarintinan na anak siya na ikapkan hindi pangalion ulang na ramakampan tutun metua. Lampataraw ki katong konang talangan alang letter E, alang letter F, alang letter G, lantang nomor 6 sila ko nomor 2, lantang nomor 60 na pa sila ko nomor 67. Katong konang kamarintinan na siya pa atiku dometikala. Rampotong ko may patimali na pambo sa alina. Lampataro di katong konang tatamalanta langan alang letter E, alang letter F, alang letter G, lantang nomor 20 na pa sila ko nomor 27. Katong konang kamarintinan na siya pa Isa dometikala. Rampotong ko may patimali na ko Hindi ka pala kampung mi bu. Hindi pala kesu kampung mi. Orang kesu kumpale. Alang letter F, alang letter G, lantang nomor 20 na pa sila ko nomor 27. Sakira di di Rantepao. Siapa Pak dia dometikala. Rampotong ko may pumalila ko ni Anita. Lampatarugi katong konantal langan alang letter E, alang letter F, alang letter G. Katong konang kamarintinan na si Nenek David Lume Makassar. Rampotong ko may pumalila ko ni Anita. Lampatarugi katong konantal langan alang letter E, alang letter F, alang letter G. Katong konang kamarintinan na siapa Pak Usi Buntulobo Tang Danon. Ramputong ko may patimali lang ko Nenek Intan. Lampatarugi katong konantal langan alang letter E, alang letter F, alang letter G. Katong konang kamarintinan na siya pa Usi Buntulobo Tang Danon. Ramputong ko may patimali lang ko Pantri Patuanti. Lampatarugi katong konantal langan alang letter E, alang letter F, alang letter G, lantang nomor 82 siya ko nomor 85. Katong konang kamarintinan na Lamisadan, rampotong ko may pagmali lang ko Pantris, Paatuanti, Pampatarugi katong konantan langan alang letter E, alang letter F, alang letter G, lantang nomor 82 sila ko nomor 95. Memang kalau Sony Katong konang kamarintinan na, siya ni Iriska, to Deri Buntulobo, rampotong ko may pagmali lang ko apalagi kalau kita coba bilang saja 3 kali sebulan kalau ini dalam itu karena cuma belum bulan 1-2 kan bulan 12, 11, 12 Katong konang kamarintinan na, siya ni Iwanti, to Deri Buntulobo, katong konang kamarintinan na, Papa Melani, Tung Mitondon, katong konang kamarintinan na, si Papa Aldi, Tang Danun, katong konang kamarintinan na, si Igian, Tang Danun, katong konang kamarintinan na, si Lempe, Tarungkon, katong konang kamarintinan na, si Papa Evan, to Deri Buntulobo, mintu na to, rampotong ko may patumali lang ko Pantri, silang patarugi, katong konang tangan, alang letter F, alang letter G. Kita kira dulu pemirsa, sudah lobet HP-nya. Nanti kita lanjut lagi. Osen, Tengan, rampotong kami patumali lang ko Osen. Rampatarugi katong konang talangan alang letter E, alang letter F, alang letter G. Kita dengarkan dulu rombongan yang katong konang kamarintinan na si Osen, Tengan, rampotong ko may patumali lang Papa Osen. Lampatarugi katong konang talangan alang letter E, alang letter F, alang letter G, lantang nomor 20 na pa sila ko nomor 27.
Katong konang kamarintinan na si Papa Gisel, gietengan, ramputong ko membut mali laku Papa Osen. Pampataro ki katong konan talangan alang letter E, alang letter F, alang letter G. Lantang nomor 20 na apa sila ko nomor 27. Toro makariman katong konan ta solona sangun nisong mak pakatana bateng kamanan dinanta angga bairi. Dikan nakua kadan na to mak rabutalang angga to mak kabunan nao. Inde may sile to barana sola polo kay di na tepo apa na leso karuan na dalug sang puluan na bidang dalong puluan na dua anggatang ketang dilambi na inde to nalambi sumpu sukana. Ondong pira ka inde may anak na radian maka lima na teme bingsu na tibusanan mintu rombe bulan. Mintu te malik budam mi angga para ya kaboro di pasombobungan na tamatiran te kalua di pain te pendaunan na tamate kandung kalonaran. Langan kitimang maabulo sang lampakiran de maawat ang gelesuan kibasari tuka tangay langi rekelisun na patara to paunganan uang talo sang abuaban. Tontong lompas pasipatupakan nila ko batang di kalemi solo nasang. Nenek lompas sisaran de kairan nila ko tondon to batang ta angga mairit. Kikoden na sa upa at tapo upa aparaya tapo paraya na torntong torroparia morapatiran sangka na to di po nenek jalo batang di kaleta na nenek tontong torroparia suruh lati at tulata patulako kula ataran delulangan pagikuha sulekan mangkalioto at ibalikan makong kaparumbong lombil lebelu katang palabiran na to maarabudalang angga katang maupuran na to makapunan na ilang terarugunapan dari bolong kikuha makamban ni manisi salah suka na katonggonan tadi yung balaran nampak na pandari bolong menimba iman isilen na borong nakapanadenan tadi yung rantian tuyun nakabotoang kula tangon nisan ni mani tangan nampak sorongan sebu tangon pemantay manibalisun na rantian tuyun taduan sampai di pamaluang ondong binatang papaduran dan lako batang di kalata solonasa kiko tang lami bokinan lo ilalan boleh lako baaban olimpo tang lami bubokong kalambanan lako pintu tuan lipusan takasalle galan na mintu nakatang dilambi inatang bianggay angga tang dikaratuin natang ditungkanan to maluangan to dapat batang mito masindung karangan pasiwami kamu wong law pasirundanan bulan itu mintu na katang palambiran na to maarabutal lang nenek law pasi tete malangan ete angga katang moburan na to makabunan nao kitontong untulak kipangandolang ngantang nalang irekelisun na patara to pawanganan buang talo sang buah banang kumabuang matulong pasirundanan bulan katong konanta sundon lang alolong natang laben nelakan ubu langan pendaw na natang labes sanisian uang law bungka apa-apa nalang ilong kilang pentiruan to palulungan lembur aki wai sang pindan lembur aki sak sang gori-gori anta tontong masak ke mahiri marudin din solanasang tontong Syria kamarampasan kumaso bubungan na katongkonan ta ki kuha tabe tabuke ulang suling kararata dapat taruh katongkonan ta lako tuinan na pasang katong arabu si solat tondok susitu mangkana saburan dan diburuki katongkonan ta salam alako kaleta solanasang na pasak ke ibuah. Iya, arasan siat di tempat tuan tadi kok kak lamai teh bareng-bareng datu. Nah susito temannya pataru itu mantari matamu. Nah pelaku ibu-ibu lam pemuntuki batang kaleta ke no kok minta tempat tuan tah. Iya di bengki waktu istirahat 7 menit. Kata anak nak toleh. Ya udah kok penerangan nih ke taruh masa itu
istirahat kita lo teh pemirsa dako kita lanjut le. Udah nih tambuk dah. Oke, kita kiri dulu. Aku kita mana lanjut? Malas temukan dia main solusi apa aja bobo istirahat gitu loh. Kalau udah kepira anak kos sama tuang ada. Kita kirim dulu lagi, kita lanjut lah. Kita Indota siswa. Baru kepira bantu sini kos sama tuang. Oke, kita kirim dulu.